Hej, jaz sem Emilio in to je moje življenje. Moj artist name je AC Savage, ampak basically to izvira iz mojega gaming taga na PS5 in sem pač začel delati čisto drugačno muziko, kot sem jo delal back in the day in nisem hotel delati pod istim imenom. Začel dejansko sem delati svoje bite v 5. klasu osnovne nekje in potem sem v 6. klasu izdal svoj neki debut mali albumček. Basically to je content soba, tukaj se včasih snema, včasih dela glasbo. Si pa produciral, kva vse si produciral? Drilla, recimo prvi album. Liquid Smoke, tam sem delal pol bitov, mislim da. Potem dalje Zlatko, MK, Masaja. Basically full slovenskih imen, dosti ljudi v Sloveniji.